Halo guys, ngang norong bai tini kaisa new blog figa don yang tini nogon jiri blog kaimen di yang tini mela pajak sini yang hapung rada mela gong guys yang senti tai ko gumang ma tunggu guys yang sar pajon kawa guys yang pajak senti kita ke dar sopi ko iko sing asik payung ke norong kan guys yang senti bai guys ning tahu pas sopi odago Aston Air pajak heban lama sia wah guys sentini ko na di tinggal bukai narfan nukut mas tamu enggak udah beli enggak guys tangi tunggu nong bagai kisah mat mudah ifung nam bagai enggak berani nukut sama kan enggak kamu nong kita nong upload guys Ito Malik, hai, kumai. Ito. Oi, jangan phung. Jangan phung. Hei, ito na din guys. Cindol tabak bajana tunggu itu. Aslam. Guys, sengkap pokok itu sengkap yang tanai itu light pokok itu naik. Oh di tanai onek kalau mana? Sido ang seni apa? My is the my first light. Ya आया था guys और बहुत देर से फीलिंग होता है guys मेरा और मेरे मुंह नहीं दिख रहा बॉक्सर वाले देखो मेरे मुंह अन मुखम फुल दे Iko na di. इंगे अन फर्स्ट टाइम हिदो मो guys ani first time ge narokon chong tong khana sare ta ma dal dis ang first time phayo ge ya kon film bu pura lama se lama Oh hai mang an kisi camera kham yabun pago iko nge angge do angge 3 bar phajang kita oke 4 bar phado nge iko ang agiro phebolo onek arna nge ta abu ta arna nge 3 bar arna nai nor tin tong se na guys de nor phunai tini kam ke nor ya guys orang tuh cuma aku forum bagai kan jadi kita yang nih keselai tunggu kita onek kesal mak keselai iko onek kusuk sobo horn bagai asal kang pinuk ya angku juga ham ke oi iya guys onek gormai thang angko mungkin robrung saya naik nih ke nor phung nai gang ka ngi char bot sobga senti ge tau se first time phung ke hai pon nor onek lek so guys iko lenga para kita gormai thang ge gormai thang iko ksuk so no yang saga digi ma ka sane tebes tongko iko tolo digi chin tolo phato guys ngi tau ngi mela so ga iko Lagi, hai ini kisah hai ini. Hai baby. Sabbas beta. Oi, mana cara? Oi, Wah, koi bude. Mana cara? bon je bidi. Ikan dolo malah ke. Saya Malaya naro. Malaya. Kumula. Guys, benar orang tahu kok. Iko guys, benar no. Dong cok tunggang benar no kan iko. Bisa tertib berbang hangga benar no kan kita ibis kok. Tapi pas hak kadang benar no tuh loblong saya sekini. Hai. Iko guys gitu lang ke mar ke bor bantu fa ang kita bukti pementa guys nge ko tora nu kan iko senti nge botau ko or ma kita nang dekha guys pra otolak kale kan angkale kam ko bise o ko wa do wa aro se thanga su tongma ma naikhle nai ma thina na jak ini ning dau first time so man kam nang dekha
Belen buka film kita pun kita bawa menu kan na saka kita Log baro. Hei, sobat kedai. Nang lai. Tang lu. Ma. Ini tanah ini naman ram. Tama. Jus lo pain mana? Ore nu mana? Sobat guys, gua orang tabuk. Sobat ya. Hei, sini dah. Sini boleh nih sini ya. Rom besar main bertemu. Yang memang orang-orang. Orang pasal kayak kau, mana kita yang normal itu, guys, yang kemudian kita buat yang berpamah di sini. Orang nama kecilnya, oh, yang dia bisa bareng bagus saya ngobrol sana yang jawab terus dalam dia tuh yang jawab bini bantahan yang dia kan kita tahu kita tolak kesana itu sekarang kamera kita sampai kita tahu kita program tolak kita tahu tolak ini kita rokok proses ini orang ini amar lagi pakai sebuah hasil orang hampir orang kayak chula light kayak kok yang kayak kok yang jatuh parah sih hingga hon bahas dulu ya yang kita bawa apa itu benar lah ini belum ikut guys Iko sentis profile to borok ke antul lama jadi ke hanya teman orang. Pegang ini tolak. Hah? Armong itu. Kita buk tolak ke program tol tung kita tahu program tanai. Itu armong lah itu. Tahu program tol tung kita tolak ke sing tahu tanai. Iko sing boy tanai tahu ke iko senti ke sakat igi terus borok ke hamal me pun kita buk ke tolak tanai. Iko guys, marketnya borok bang. Bedara, tahu, tolak ya. Nermaya ner saka, mana maya go.
Yo guys ke onek maksud kan kita nor ngobo tola tangan pun guys nor karen kerja abo Ekol saya di borno kan. Borno ya. guys ko oro tangan maru itu guys ini background music tuh orang tuh sekarang gelar itu nor anu pun kan segera banget dong sendiri onek karena mereka mungkin buru-buru malu ya si borok banget marun tuh yang itu lah ke misalnya yang ke stek ke orang ke misalnya ke yang borok banget menikah kata orang ke itu asal ke dia Tamil atau riba Tamil sehingga nol pulang tam nanti guys sehingga nol komen guys hari ini nol kau video tam nanti guys sehingga itu untuk ke apa nanti melanor tam nanti sehingga je channel subscribe jangan video like ini video